Mbuti batata, mbuti ba mama, tukumini mutangu itulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambu. Munangindu yikutomazaya bisalu kitube bisariminanga muna ministère yitalanga ma culture et art ku kiziunga kikongo central kirka ministre yu kiziunga ufuditala mana mambu yu solameni mobilu tidi matomina zola dodo kirka yani kulumukiningi mukintatu ke kumietatu ngonda yuli infuma funda modi ye makumodi ye zodi kuna division dikiziunga ditalanga culture et art didina kuna dragage au meti muna 4e niveau kuna centre-ville mu commune di Matadi keke ferza ne muna ngiambila zina ye chef de division yutalanga mama culture a eme tabi dumbi yani nde utomeni songa kibeni bisalu de bisariminanga kuna division ye zaisi ne kirka sigagana carnet de travail ngusavo mfumuka lenda mkutoma zaya makeye mengi mama salamanga kuna kati ki division kunima katuka kuna dragage kirika ministre yoyo ni matomina ye kumosi ye mfumu u division kirika ba lendedi mukuenda diaka mukwetala kuna gondola kari kukuna site d'exposition des œuvres kirika kuna kubasarilanga bima bimbalu kirika bayambidi kuna ye bantu basalanga bima babokilanga fo ba artiste kirika bau batomeni tendula mpasizi bamonanga mukusala bima go mukuteka biau kirika tuferzane muthango bakatukiri kuna ba lutiri betala nzoyi ba sarilanga lutangu babokilanga vo claque disongirila centre de lecture et d'animation culturelle kuna nde bedi musafo batala kibeni keti bue bisalu bobesariminanga kuna kati ke nzoyina tufotizaya nde kirika ntala yoyoni yimanisini kuna la payotte kuna nde ministre yani mosikibeni teri makeye mengi makulu baka mweni muthango kalengedi kirika tukisimawu kunkangu Bampangi tufotizane bantu babena munakimvuka babokilanga fo comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique bau bakeri mulukutakanu mukenzorgi kumezori ngonda yuli imfuma funda mori makumre zori munkokila bakeri kuntwala mfumunsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna cité de l'Union africaine tufotizane munalukutakanu luna bakeri gana kerika mfumunsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde ba ministre batalanga budget finance ye plan kerika ye banturiaka bankakankaka basalanga kuna nzo yi mfumu unti bana bakulu mudamdiku safo balenda mukutoma fyongununa makulu mamata salama mudamde mambo ho bisalu bifudi sala mfumu unti ye luyalu luani bonzu kwani buna projet didi manaka mamba fudi salama muswalu kumfumu unti mudambo de bilumbo biankama bina bawisa na bifadi salama kuna into République démocratique du Congo muna ntalulu yi CPVS kerika manakamo mabilumu nkama mata buta mabundu kibeni mafuana kari bauba mweni nde buba tedi di bisalu bisalameni kala kerika batamona nde matonsi makuma nsambwadi yetatu munkama disongirila 73% kala di salameni disongirila kerika lunungu luna malembi tufutisaya nde kirika conseil diodoni di mfumu unti dina kimvuka kimosi ki intwarisi unti ki batula gakifulu mugusande kirika balendanga mugutoma landila makeye mengi mamafutisala mfumu unti ku inkangu ye kutoma landila diaka bisalu mugusavande bisalama bifudi kotisa ntomosono ku République démocratique du Congo muna ma secteur makulu maluzingu tufotizaya nye mudamdi mama tadla ntalu ye infiuma ufoti futamanga mugubaka lusalusu mubilongu muna tupitalu ku République démocratique du Congo kelika ministre yu finance yu tasala agifoloke ministre yu économie nationale Nicolas Kazadi yani usarisi lukutakanu mugenzorgi kumezodi ngona yuli infuma funda modi makumodi yezodi kelika lukutakanu lolu mudamdi yirika lukutakanu lusu Luisa
lenda mubilumbilanda lusulu kalakibeni infunu ungolo kerika muna lukutakanu luna bata zola nde batoma yidika ntalu mboti zilena mukufuanana ntalu zibilongu ye ntalu zikubakila bilongu sadi lusalusu mukusane kerika inkangu ukala kaumoni mpasiku mukufutanga bina bima muna tukutakanu tuna kitufodizaya nde gana mesa mamosi babakerigana ba membre bakimvuka kina batalanga mamumana ye bantu bankakankaka babakeri kuna lukutakanu luna bagugiri makeye mengi mugusande balenda mukufuana sa ntalu yibilongu ye nzibu zifufuta manga mutangu batabaka lusalusu kerika zikala zifuana na République démocratique du Congo diakulu mukusande lusoboku kalukadiku kuna tufutizaya nde kerika tukutakantu tutakwisa mubilumbi kwisa si ba expert si bakala kuna ye ba expert baba bena kuna présidence si bakala kuna lukutakanu luna ye bansadi ho primature si dikala kuna lukutakanu luna ye ba ministre bonsukwane yutalanga mama kinkita kinsi mambo mama vimpi mama hygiène et prévention mambo ma budget mambo ma finance kerika tusukini gana mudamu ye bantu bankakalaga si bakala muna tukutakanu tuna atondu mafuana kubeni kulubalo bakiliki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo